muthuri wetagwo Njui. Njui. Gikano mwaino. Ore akoria Marago. Asa tiucio. Oh. Muthuri wetagwo Njui. Muthuri ucio no hara etagwo riri. Kwa mundu mwaca wa Kenya Power. Wa mwihoko. Mwihoko. No wa mwihoko. Oh, hiyo tio ine. Mugeju agana keri. Ni ahingukaga akaria. Na ndirigite kujira atiriri. Aikania riri aikanirie ri. Tondu ekire uhiku wa kanitha. Na mutumia uria ahikirie ri. Matimite riu makionanite tindu ndakuria mohiki maru mambagia ri na guku thutha. Mundu ba kugia ciana. Yes. Mwagia ciana. Mwamba gwika maundu maria mutaguo ko mugika. Mwacoka kuma mukagia ciana. Muma kugia ciana riu mugathie kuona aciari. Nigetha riu muhoyo hiki. Nigetha muhanda ithigi. Mukahanda ithigi. Yes. Mugacoka mugeka ati kaundu kanini here and there. Mwakihoya hiki. Riu we ambiti ura gukiagirire. Yes. Agakorwo ati wambiriria uria kwagirire gathiite wekira wake wari mutheru. No uria wikagirwo neti ya white. No nekiraga kaiga atiriri ndona atore ukirini ona riu. We ni ana jishuku sana. Anywa ri ikoka kaje akijira atiriri githa kujira atiriri. Ahikania riri ahikanirie ri. Mathie kindu gitagwo honeymoon tondu ekite hingo ari munene ri. Ni macokire makiuma magithie kundu gwitagwo honeymoon. Yes. Gikano rwaguga kundu kou. Kundu kou ni kuria muri mukaragwo muri o eri. Yes. Na your wife muka lock the outside world. Exactly. Mugathie kuria kanya mukaria gatigarite. Kana karia mubangeire. Kandu aria riu maramutindikite. Tondu honeymoon na ndingithie kuria bia cia kwa kata. Nijole tuikia WhatsApp group ile. Amrage kumwekera au ri. Nebuka kuombele. Toguo. Yes. Nebukete we tene. Na nigetha umenye ndi athiete honeymoon ri. Mundu ucio athire honeymoon kundu gwitagwo ati Dar es Salaam. Yes. Niageretie. Nakithe ndageretie. Niageretie. Miakeo. Nakithe ndageretie. Yes. No bukete na ndege. No ajiraga atiriri. Ati utuko wa mbere ri. Yo tuko the first night. Yes. Makinya kou na nyina aciana ciake. Araire akirira. Niki? Ati ni kurora maundu maria igirira na maria membere yake. Ati araire utuko cio wothe akirira. Ati honeymoon ko siri horo afita. Honeymoon yake ambiriria the second day. Yes. How no wabi? Na riri mutumia wake. Aya gatire riri ni mutumia wake. Etho nyina Arosi. Riri nyina Arosi we ikara. Na nyina Arosi can attest to that. Yes. His husband cried the whole night. Anyuire johi yetu etagwo ati aka Jameson. Yes. Ati amurutaga maithori itatakiria. Tire alo memaliraga mari yo. Aza. Aginya kuri ari. Heke undu kia munyitire. Wanyita. Kiundu kia munyitire. Akiambiriria kuona atiriri. Mundu ari wira mwega. By the way, yes. He was employed in the government. By then, that's the way he's living in Mwihoko, and the guy has some few, what do you call them? Some few flats here and there. Yes. Yeah. Wanyita. Mundu akwade kode thirikari matuko macio. Ni mundu ona ni mundu ari mwira mwega. By then. Na ni mundu no riu ri. Akinya kuria ati akinya kuria ri. Athegwire kiundu gikimwariria. Ati ngimwira atiriri. Mutumia uyu woya ri. Wa mwetu ewika. Takara. Aguciarire kana. Ati nduri hingo ukainuka mathaa maria urainuka gatene. Uriinuka gatene. Mucoke mugie kana. Mwagia kana ri. Kana kauga gwite baba akarirai. Ati ni aftershock. No riri. Aiga atiriri. Ni marere twana thina. Ni marere twana thina ari munene mu. Naga iga atiriri. Aiga atiriri. Hede baba wa mumitie ja. Ndiye kana na gukwaga nyuki. Aya baba hede mumitie ja. Na no mara igana. Mara anana. Ihe mugwaja na gairitu kamwe. Yes. Ama mumitie ja. Baba ao. Ati agiga kaire tukado na kaire tukado kale akagatana zai kaiga kado agicoka nyumba agiukana ruhiu akimera enda kumora gatondu one o thina wake aigwa through gutheka goka
Wakira kona atiriri mena guku Dar es Salaam. Yes. Gugia kana. Kajita baba. O tore njitaga baba. Gacoka muthenya umwe njoe ruhiu. Ni maririkania ni thina wakwa. Ni maririkania. Yes. Ni thina wakwa. No ko hagakorwo kairetu ri. Akaigeka kando. Akaige kando. No ihe ici inge ciothe kugia ri. And by the way, you know how many kids you have? Yes. Johnny the three. Only. Yeah. 2 girls and a boy, and the boy is the last born and is married. And the other 2 girls, and the other 2 girls, you cannot marry, they are old. Yes. Yeah, I call the boy is married as the last born. You marry one of her daughters. Yes. Somebody tells you why you marrying your mother. Yes. O amoro ikagete to miaka. No ageragia gwajira atia thire Dar es Salaam kurira. Ni kurora. Yes. Maundu maria eigirira na murigo ria eigirira ndagira ndeetikitie ati ni agatoria ati na twike ati ni akaumire muhotani ndeetikitie by they never believed. Yes na rege ni wega ukaga gwitikia maundu ni mangi ko the husband is very weak. You might bury something that you never unbury and you do some things. Whether jera umete huko athi kurira Dar es Salaam. Na ni muthenya wa kindu tureta honeymoon. Honeymoon day. Ati mutumia akohorerio gutaka na kugire riu sweet turaumira kuguo the twingire ndege ukiorerere gukuma. Kamwe ni darling ni ginya hinya wa kuhoya ndire. Ndakira ngona ni rucio rwakwa ngona ni rwathira. Oi kai. Sweetie, I promise you, ni ndiga ko stress. Ni ndigo ko hikira maundu maria mothe wendaga. Undu ria onoko ndi ko cera na arata. Undu ni ko hinguriro maundu maria ukihingirwo. Kai. Alikio mutumia ndari ora. Na githie kundu ndia wona ngira githie kuna ni makorire na ni magite kinya buroti tena mihitwa ria marire muthenya ucio wa akirira ri atani miki arire the whole night hare muni akabiabirie the following day muthenya ucio wari wa mihitwa muthuri kugeria haria hothe buroti yothe engenyitio ni wagira ukarira amutumia darling oi ni na nigo nyone cia andu ingi mahikania Ngai oi makare mwana guthia nginya kanitha Ngai oi baby sweetie ni ndi hana andu acio angi na nie go promise ati nie gutiri undu ono umwe ndigakurehera stress gutiri undu ono umwe rekaga ngukugiria akakwire Esa makagirai. Agarwa gukona chukuteo. Ndikereke kaunde kegarega no akoherere. Kahana insurance kau. Insurance kau. Mera mutumia mwanginya ndio kamwera keundu kekewega kadra kimenya wega. Ugo murigo wothe kamutigira. Ona ara ajo kamana no ithe ndiagwirite ni uhoro nie ndingihota. Niere kale ukuria nyuma nigwikora ndakora nigukeire. Yes. Niye tetele kufangira ndakwirita muthenya uri ngikura nikaba tungiatigania no horo uyu muthenya ucio wa honeymoon. Wari kana indo ya honeymoon. Ni ndakwirita nie no njoke na ndikwira andu nitwatigana. Wari kana weno wathaithire pio no kiti ndukanegenia. Ndukanegena ndukarakara. Mutumia agatigwa kiuga sorry. Wake muririkania. Nginya riu ningi ogwite itha wa John. Itha John ndiuma na uru. Mane ni maundu mangeweka ni gwatu ungiriririe by the way. Tondu in fact ni maona ni hau ndiguthiete wega. Ni. Na thiko igero ta inukite. Uri mwira ndoka akuria tiriri. Urenda agwikirire nguo cigana. Cia thiko cigana. Yes. Amura ikuruka mabara. Agithira ukuria niki wathie gwika. Asa ugacoka ri. No kuria uracoka ri. Agathie ukamwira ndiramenya wega koguo gwikire nguta cia thiko cigana. Ukamwira ta cia thiko 5. Very comfortable. Yes, ugacoka thutha wa thiko igire akorwo nawe mundu mwega. Exactly. Yes. Na riu by the way maundu macio nimo magithondeka kihiko muno. Kuri andu makoma mari arathime. Gukira gukwamba guthie gukwaririo. Tondu reke guteithie ngwire. Kire utuma wona kihiko na gistagindeti na andu magare moginya ni gwetha indo no karora wone. Reke na mbere indo itiethekaga ri. Ni ngurutano na bara na ndui. Yes. Na kurumana. Ndui kwaje hiko ine kurumana gociko iria njuru piu. Mugwa Moses kuria na rage magurumana mugetigera. Hiko ine.
Ikoire kuja no matigana gira irumi. Yes. Siena ko. Mo ma karekia. Ogagwa waini taro hu. Ne ikoire. We ndugeta india we. Ore rogota kwa fala we. Ndakora ni ndo ira konyitireira. Ogerago ndakwe miakeo. Itatu. Mago maria mana mani. We. No mago kana ndo anyu. Mama yako. Ndio mutigiaka. No gikorwo ati no ari mutumia okamwira uhoro yo na ndungi uhota ari. We ni urona tu utatare decision ile taragire la make. Na mwena ku. No ari uri. Ari ndungi muthiritanio. Ati umwiraga ati adirona ati na mwihane muni. Ona ne gwika ati ne kuma utari athi kuhorwo ni heho eti ogi. Akwire ati ukugaga atia. Kogo wenda gucoka. Ni kuringana uria ni ndirona maundu maria me mbere yakwa ndona ni tangihotana namo. So John, can you come out clear? Do you want to go back? If it is possible, I would go back. You know, nobody will know that. Okay, no problem. You just go back. Just go back. You just go back. Don't you know it on I'm fine. I'll be okay. When kama kene horo aginya accommodation na ke accommodation na hete ndo kire hete kira kana ningi ukimwonia ati ndo ramuhiteria muno ndo ragicoka down hani. Yes. Yeah, okay fine. Adire na thina basi. No problem by the way, but lakini ujue kuna Mungu mbinguni. Na anaona. Lakini is okay by the way. Unaweza enda. Kagwire okoro mwena champagne ratigarite kukuria mundu uguka kunywa alemenyo wewe kiwanja-ini kia ndege yoke abatari Uthigo icio gutiri ati akangei akamba no nagatiga kwira iheo ira iraheani tondu kamba guthi kuhingura onaki atacokete we ndangicoka thiku cia iria murarihite mukawa itathirite ndangiambata aca na ithe tuwe we niwe waremwo nie ndiremetwo ni kihiko na ningwendete na riu tondu no igwa we nduranyenda na ndurenda responsibility ndakwiraga ningwendete akwiraga ati na tondu no igwa we nduranyenda ri ndakwiraga ndekomitaga we na tondu no igwa we nduranyenda ri mimi is okay then there's no problem by the lakini ujue umeniwestia time. Yes. Lakini all in all kila kitu happen for a reason. Ningekuwa bali sana sahi everything happened for a reason. John is okay. Do I pack your bags? La vele gotiza kala kuthine ogothi ono gitizaga okola mundu yona ndarare kuore kumufosire kuhika moiki omwerete ndiko ici kakwa ndore mendu matietha gakarata we ndonona ungiurahuragirwo kiria ungiurahurirwo niki ahuragirwo kiwanja-ini kia ndege na arahurirwo ko kana ukakara security guku arahurirwo ni murume muhiki ni muhigiri aranyita muthuri aramura kwa ndiraciriria atiriri ndiraciriria mundu maturaga moranagia na mutumia uyu ri mutumia arangirite wega muno ndiraciriria arare hiku kanitha-ini thiini mutumia arona maundu macio ararigwo atiriri uhoro ithirwa njire ni wathira we getheta kiu thige tumati mutumia ke ati amuhurano na amutige no mboke anyitire nguo ya aromboka na aruta nginya mawigi uguo aramahurithia yes ti ati ni ma past aca ti ma past macio ni information new akone na kire na thimu akoragwo receive haria kyo ya mihitwa aka receive information new yes akamenya na tutira imanja compound ni kanitha uyu rathirira hahoro kana ari aria mararia kiundu akakwire thiko ici nduri mundu uratiza u ati ni uguthie the daughters of Jezebel I'm telling you matire ati na arike arivathi as the next ati muthie ati ukarire na ku ati wathie kuririra ati na ku ati ta my friend ajui uri ari kurira ati kiria Dar es Salaam ukumutiga ti gugutiga ukumutiga na acoke aibe Dar es Salaam yes kaburi ko kagetha gwate hau Zanzibar akarekereria kuo omwara bauretwo mbica na Raila kou karioka mwaine na
Mnasema ndiye kodo mukawa ine. Kwa thieta 5 star. Ogaria wo. Kawe no watigire. Ngone amenyerere. Kana horetwo bica no uria mena kenda horetwo. Ndamuona. Ndugathie kugeria ugo tondu njui ni ageririe. Endo mai matuko marari ho matene. Yes. Rira kihiko kirari na value. Ona muthenya wo hikire. Urari muthenya serious. Yes. Titari wikoragwo i show. Ni for show for shizo. Titari wikoragwo i show. Yes. Tondu mwakirikia niguo mucoka mugetia video icio na mbica. Ukirora aria matano kandu ndungimamenya muthenya ucio. Boikara sitegi. Gaziti korora ndu urokire. Aya ona ngani ari kuo. Ukamaka muno. Na ngani ndinamuona handu. Oni kitu tarona muhindi exhauster. Ndokire. Ana diamondire handu mundu ucio tumuthiririe uthoni wake kibatithio kia mwana wake twari ku kwa mamu wao ni twari kuo ona hindi athijite nguru no atwiteire tukwaje twamkuire kilo 4 na no amenya thingi hotire kuria na mundu ucio imagine ndarari guku ndano ko hiki witu nake ni akagia kaundu gake oguo ndari gia ndari kaundu gake wathi uyu rihagirwo thi no kirogo ndiki mukarogerana na nikitarona mutaramu kwa muthuriga drone uria muraihu haria we moi wa biso tamuoire wega uria haria uria mariganitie na kabeu agithiti waria ukirakirite ukaigua atiriri echo elimu sembe kaigua ai we kujangi my events za watu siku hizi Yora wazizia erosio leo kama kuruta kutidokero kirona no wogia no tongire sawa mudu etagwo Miles Miles Monroe ndamenya wawirigite kuruka na mutino wa ndege muhujia ari bishop yes munenye nda kumuthikiriria muno na ndirigite kuigua kiuga atiriri 99% ya andu agima 99% ya andu ki andu agima ugimoria who are you mathigota gugucokeria wega yes kwamba kuyuria kana mundu tondu nigetha cokie kiugo who are you ri kana kiuria kiu ri no nginya ukoro wiyuritie who am I yes andu ingi matikorogo meyuritie we wakiro ugu ati ukirite ugu wa ukanjoi yang me who am I ke adele kwemenya ya ki lejo eje tagwo mwezera mbere ya karema zana mundu maingi adotia kago mazuru by the way ogioria mundu muria the who are you omuthitokire gucokeria na njira twita conventional uri ogicokerio ni anybody else utari we uria umuria te we wiu Wanyita wewe ana agicoka akiongerera atiriri because atotie yo iri nikato strive ga kugeria guikara tandu ari angi and it is the truth by the way it is the truth tugeragia we strive to live like other people koguo ri nikio wona kwina competition ino iguru guo to turageria tondu nie ndie yo iri ndirageria guikara takata tondu nie ndie yo iri ndirageria guikara ta Mansaimo tondu ndie yo iri ndirageria guikara ta Gikama wa Mwaura kwa sababu jijui haya tondu ndwe yo iri nikio ringi uguthi ugetha iratu ici cietagwo cia ki iratu cio ciekiragwo ni anake na githe ndwaciona ucoke ugure gakobia kangi gekiragwo ni andu amatwarithagia rori cia kuraya tondu ndwi yui urageria coffee team ta mundu ungi tondu ndwi yui nikio racuria mesivi etagwo ki migathi guko uo ngingo wanyita na mutharaba na mundu agikuria meaning ya kiundu kiu ri ukamwe ismina nanga Diamond agiva tondu ujijui wanyita you are trying to ape other people tondu kaingi na kaingi kiuria kiu ni kiritu muno kwiyuria andu rethi wewe urie wewe wone na anja no wage guka nayo ukanywa kirubecio nine ukamboka uganie ngetagwo James ndeto James ni mundu ngewetagwo guo koguo yatwitwo mundu ungi ajoria wewe ai nie de katani ritwa riu hetwa ritwa ria mundu ungi nwanyita no we mwenyewe we uri wewe no taherio maundu maria mangi mothe ungiuga wiu weherio nginya ritwa weherio ugikuyu ati we nduri mugikuyu weherio yani gikavira weherio macio mothe wewe weherio na muciaranirwo nao ungiuga wewe
You become naked. Yes. Ukagaja. Ukagaja iriku. Ukagaja. Diriri. Aya na maundu mari no twakwa kwimenya ri. Nikyo katareke guteithia anake megucemania nae hara haku gate-ini magweterere. Wanyitha. Yes. Tondu matirenda guikara maica mao. Marenda maikare maica maku. Wanyitha mwanake akuyite thimu ri. Amenyita oguo ri. Ya no amenyendere ndirie thimu ya kata. Neni ndiramuguthire. Kana nayo ri. Uraenderio. Amenyita oguo. Yes. Ino irairwo aria mugutha gwa kata. Turamunyongeire gate-ini na twenda kumurikiria thigana kuria aramirekirie. Riu ndari thimu. Turamuitagira au. Because they want to be like you. Yes. Tondu Matio andu aingi by the way ni undu wa kwimenya ri nikiona atwika maundu oguo haphazardly. Yes. Ni undu wa kwimenya tondu nduremenya ndui nikio renda gwikira gakubia kandikitwa heel figure ona ndui ucio no ana muigua haya ucoke ikire kiratu kia Nike ona ndui we tondu nuona kata nakio kana ukona gathaia nakio ni wikirite ukaigua yani you want to be like somebody else. Yes. Ndurenda guikara riu we wambe wimenye we wiu na nikio rona guikarite uguo na ukahana uguo kuhana tondu andu mara strive na nikio crime iguru because mwanake hau arenda go strive guikara tau ta mundu ucio ngi uria riu onaga tari we mahanaine arenda guikara ta ngaru ya junior yes ta ngaru ya junior aikareta Samido wanyita aikareta Gatutura ariage na kanyua tao wanyita na tondu riu ndehota kuina weri na ndehota kuga wapi Ndulu ri ego kuohia haria hakairu wanyita yes aguite wega kirega atunye thimu atunye ngari eminene kuria Karoibangi etemego azoke agutunye thimu athi akore mundu amwenderie thimu ya ciringi 15,000 amende ciringi 2,000 amendie 2,000 ngari yaku ya milioni 2 yes amendie 200,000 temego rucio ikare haria Samido agakorwo akiina ri ni kwagathie agakorwo riu hau sawa yes aroro korana Samido ainaga ekirite nyamu icitagwo kiria Lakers hati cia Lakers yes rucio agagura tayo tondu ndeyui hajijui by the way. That's the reason why. Tondu kiuria kiu ni kiuria kiritu muno. Tareke ngwire. Nie nengenagio ni andu ara mathia mae kama iundo extraordinary. Ta mundu ra wopukitie ndegere ya kuria kwanyu. Ya no kuria tumahihinyaga Togo ni kwa kwimenya. Kwa guikara ta andu aria angi. Yes. Wajita. Kwa kurumirira andu aria angi. Kwa guikara ta vendera. Uria wonaga vendera iuburagwo ni ruhuho. Mundu ucio wana kuria kwanyu ri. Ucio no mundu ra uikaine. Yes. Wanobora ndege ne kombuka na kwanyire kuma maundu mega muno taru kwanyire kurumite anake na kwena anake by the way na thaici mathondeka nyamu ici cietagwo kiria poti cia guthondeka cia gucaji thimu cietagwo nyamu mwanake wa thakana ni hakire mwanake akire nyaga urutaga wira ucio na ni warutio ni wahitũkana hau kwari mundu wa thondekire ndege ne kiumbuka akimumbukiria kirima-ini kiria kia haria kiria kitikirima-ini haria kiaro-ini kiria gitagwo kiria Tirulingo urorete na kieni Siribu ina hau etagwo atia etagwo na hau one na hau ithe ndwamiona ya Siribu yo ndege yake no were ombuka ithondekeirwo ni Mukenya ici ingi ciekiragwo injini cia premium ari githunguri ombukire ona ngira ndiombukire ona Naivasha ndiombukire area documented kumbuka ici ingi ciothe gutire ndege cibwana reka yumbuke no ni ho gwacokire gutuika ithie twarwo Ruringo nigetha riu yumbuke wega ere yakwa igwitagwo atia haria na ni ho mukona airstrip na hau ni Nyaribo kire ho ndari ora ndo acokire ngigwa marigo iguru mwene akiuga ndagacoka na iguru ringi aigire ndanahota kumiguithia kumbuka ni ombukia kumirehe thĩ ni kurarema doing extraordinary things. Yes. Kwa utuika ta anybody else. Yes. Rajit. Okay, sisi horo maundu maku. Wakiroko na nie ndigutura nyumbukaga na ndege cia andu. Nie no ndi yakire yakwa. Na goko ra ikipia ri. Kwina mundu rathondeka andu marathondeka ngari cietagwo JB ngaje ya ngari. Made in Kenya. Made in Kenya. Yes.
Made in Kenya. Oh, ogera kwa grocery. Ogera nyina agereke guteithie ngwire. Ni ndaigua reke Kenya pa mauga. Yes. Thitima uria rahana. Na uko tondu ni tukoragwo na kiria ri. Ni tukoragwo na nyamu ida kwa nyamu ino. Ida kwa bio igukubukiria. Ida kwa nyamu ino digester. Bio digester. Ija itu wothe wa thitima uri ma wira ciana irie biu. Ona neighbor meda gothi batamu kamera mo. O kamera mo ke guku turaruta hinya hau. On YouTube. Step by step. Hey, how to generate electricity? Yeah. From that. From a biodigester. Toka kwa wagu mwagi wagaleta wakala. Kama ngate vaivoice ciothe ciumete haria itangine riria na muwe go ndangikwira aca uri kirago twakuria na goko we wagia matawo kai otaraigwa ruo rwa thitima maciaganite nginya muthenya no kugeria uthuri goko ciana ciaganire cirake we horia thitima icio eno amenya hari waruta thitima Tugera nduraria rugera ngimathome. Yes, you see, but we all want to be uguo niguo na nikiona hakirehe thina hakarehe thina tondu riu ri ndurenda kwamba we kwimenya we wiu na umenye your potential tondu ukimenya your potential, let me tell you one thing, na ndukimenya your potential angikorwo wira waku ni wa kwenda kuhana ari angi you will never. Yes, by the way, you will never gerekania na andu ari angi, you will never. Let me tell you, ta imagine taru mwana keta Samido kana waitha kawajeni, ta imagine wakeria kuina nyimbo iria cietagwo genge Keta kwa gege. Kana ya zina kwa neudi wa Muranga. Na kapuka. Na kapuka. Kapuka nesi kuireke kuona shoro. Tikari turaga. Ndio esi kuireke. Na kuireke kuona shoro. Wanyita. Ta imagine kana riri kana mundu ta Samido ageria kuina ta Lil Wayne. Yes. Lil Wayne ni muini kana. Ni muini na ni rega kuhu. Ndikana hetwe katia. Ya hetwo. Kana akienda kuina ta Rihanna. Rihanna mutumia. Imagine Samido agerieko. Let me tell you, he's going to fail. Nanyita. He's going to fail. Nanyita. Akigeria muno kutuika mundu ungi. No ari thina witu ni atiriri kaingi na kaingiri kiuria ngututhiuragia who are we we who am I? Yes, riu ni ndi Simon diu weherie riu ati guciarwo na kiria kingi nigetha kuma hau wabe umenye ati what are your potential. Yes, ni ati oguo owe gwika we mwene utari gwika ati tondu ni wikagwo ni andu angi ugetuiria we there is something. Yes, ni hari kaundu gakorwo geho thiini waku very unique. No riu maita maingi turarugaruga guku tukenda gutuika David Mambo investors in our own villages. Yes, na ndio ndongi urenda okorendagia ma TV urenda kwamba guthi urehe ma TV no anyita ne otio video yaku tondu we uria tiriri we wiu we mwenyewe ni nani uge uri uguo reke ngure wambe wimenye utakwita nginya maritwa wambe wimenya wicokie wite kamucemanio ugukorwo mundu sawa muno tondu ni ugutia kwipua andu na gukovia andu na gutengeranagia na andu. Yes, thina witu rakire guo cio urenda gutuika Joel Musembe urehage Diamond gathondeka event no korwo na Men in Black wathondeka mweka vlog. Exactly. Ugatura ukwite ngoro kugate andu a support urenda ningi gutuika muigai wa Njoroge ati no uhurire President Rosine na hwaine na thaa kenda na guthikiririe. Yes, wasi ukokona ona sivu wako nyita na kwera thimu mutumia akumenya enda koya sivu wako anywe mwene tondu ni okirugamia thirikari ku akusikia simu. Yes, nanyita no riu ri thina uyu wa gukofia na kwenda gutuika mundu uri ungi ucio niguo raturia na niguo turite wona kata uria kite urenda gwa katake wona ngari ira atwarithia urenda kugura tayo nanyita ni tondu ndure understand wewe urenda gutuika kata nanyita koguo urenda gutuika mundu ungi you will never be ndurenda gukorwo ari we ndure ikoka unleash your full potential. Angikorwo wira waku we ni wa kuroraga ari angi no kwenda gutuika tao urenda gutuika mundu ungi you will never be ndurenda gukorwo ari we ndure ikoka unleash your full potential. Angikorwo wira waku we ni wa kuroraga ari angi no kwenda gutuika tao you will never. Yes, you will never. Mundu gwitwo ria mundu gwitwo Mwende Exhauster
akwara matinda na mundu gwitwo ria movamu magetha makorobia we nayo kaingira gatundu south gwetha makorobia oka ndramenya maria grade ria njega ya export ona ndu ikora mathiaga ukaiga mwende ne ragiririo tuike movamu tondu arenda uramwira ati agutware kwi movamu wira makorobia makeruga mothe ati kweruga nakuvura agagire makuru agithire kuguthirwo na kuu ni arimi ni broker tene makorobia tali mekuru tondu riu urenda gutuika somebody else yes ni negeraga tondu kwi andu ni manajira mundu anacomoka atari no ria areka na atari no ria aramenya tondu andu aria especially awona guka mukunjire bangiwikaria thi aria original no igwe na andu acio they make a lot of money even as you are speaking yes uigwe turugano twao ukaigwa mundu ucio tirugano atirwa mundu arumirire ni mundu akora ni ri ni ndangiririe oro uguo by the way ndari na ngiri ciakwa 300 cio ndari nacio ningiwa nguthie kurura China na mundu ucio by the way akaingira ndege ndanathie kugura kindu agathie kurura China agoka na kaundu manyita agoka na kaundu kama cosmetic ma cosmetic macio cosmetics maoka nacio agoka na kiundu by the way ucio ni mundu thenda uthiga tari angi wena were awukirete okamuigo gukwa kihonjwa ni njorua ya kothi ukaiga kiuga ati nie ndari na ciringi 300 ngithie se China ngire kama na cosmetics wena ukaiga ni na milioni igiri yana gutiega tocio ndirathie China next week ai ukaya wasi unatwara ona waguhingire ndege uthie yes ugethe other opportunity but don't try to ape or be like somebody else tia kwenda gutuika muthende genye tia kwenda gutuika mutheki ngei tia kwenda gutuika gatagati ga thia cio yes we tuika muthi ungi uraria maundu magi maundu corona style yaku kado and your niche yes na ni go succeed no ni kindu kia mbere no ambe wimenye urie kiuria atiriri who am I yes tondu ungihota kwanza kiugo kiu nduri hingo kenda gutuika mundu ungi nduri hingo kenda gutuika mundu ungi duona athuri goko athuri atongu muno naona mundu ucio ena rijiro bere atene KAG na ndacenjagia na tetene pesa cia gucenjia tari ati ti pesa cia gucenjia ndakora mundu ucio nangigetie inyanya yes jeru remwe ni milioni 14 kana milioni 20 woigwa kwira atiriri ndangirora uguo ndona tutheri twakwa twi handu twariganiire ndeciria nguriria andu akwa tukari yes ndwaigwa tukari ugathie ugacera gwake ugakora cipangitwo hau ni madigero kana ni madike ni madiero marauma ukona ibuatanite na bongo madiero inyanya ya muthuri umwe no ndari na rou because when they menyire who he is ndari kindu atengeranagia nakio atengeranagia na namba njeru ya ngari atengeranagia na guikara atia gakundu pocia gaku haria ikaragira runda haria Kenyatta aceraga noho heka mugunda kanuthu eka korwo nako hau ona Uhuru okamukoragwo ndacenjagia ndari atema muti uria haria ni emenyire we acaji jua acaji ndari undu atengeranagia naguo iyo ni line yake agenda kugura ndege itagwo chopa enayo no ndari na shuguri tondu ni ekire atia ni emenyire no ri we na ciringi we na ciringi 400 no nginya wete mutumia waku mucemanio ukimuragia tugwika ate tuongerere mbeca ici ya tutuike ta kiengei no tukorwo na kiengei media tugora itu thondeka mbeca nyingi thondeka mbia nyingi muno negwira wikara ria 300 ta imagine tugekerehia matatu maita mere ti uguo tutiacenjia kari ithuona tugucenjia ona nie ndona ndikuona macio matatu niona ingiona andu maheaga 150 ri nuthu ciake ri nie kiri sawa nakorwo na media yakwa Ewa mundu ucio riu ucio ni mundu urenda gutuika mundu ungi so they will never unleash their full potential ndakai memenyete na ndakai mamenyete atiriri ati no ni line yakwa na ndakai mamenyete atiriri ati ha ni ingiatuikire successful ndakai mamenyete atiriri ha ni ingiatoraniirie ha ni ingionire kindu gitagwo theri tondu turaga uma kwi mundu uyu ugathie kuri uyu ungi Anyita by the way that happens uma kuri uyu ugathie kuyu mwacemania na cuma gakwira we ni kuhehia hehagia
Ukamberia kumuria biacara yo thiaga atia. Kuma hau wenda gutegera kou no ratiganite na mutaramu horo wa makorobia kuria gira makorobia no Rwanda. No ora ri gutire wira utarenda kuruta uria waigua mundu ungiarutaga agatuika successful. Sincerely speaking, yes. Ukiuga ati miaka 50 ikinya miaka 50 you are still stagnated. Yes. Urio hau tondu we nduri wamenya wenda gutuika ng'ania wenda gutuika ucio ungi. Naona wadu moragira ndo hata ko unlock your full potential. Na ne mena ye ndugakire atu weciria ati ndaria nginya horo wa iritu. Urenda gutuika ngau. Wenda gutuika Justina Siakau. Nako Siakau. Siakau. Justina Siakau. Wegere butu dai ugu na maguo na ugo thutho cio ugeno no limocio. Wajita wenda kuruta limocio ka backfire. Wajita uri unless wabe wiurie kiuria kiu wiurie we wiu who am I nigetho tie kurumirira ari angi tondu ungimenya ndungirumirira ari angi no uteyui na kwira kwa atiriri by the way njira utoe kuria rathie ri ndire kundu itangika atia itangigutwara imagine that ni umete sai mathutha na sai mure ndonikia ukurira guku gatagati era uthi kama mundu ngiahotire kugura keazi mamani ria keimaga 15,000 akeopti mbeca ciakwa kuhuthira kanopi ni ndirenda gutuika tani na wele iko vile university ona ro drastrago urenda gutuika tani waima wona ndeveri ari ugategera gwikata wakora atiri where's your time? Yes. Where are we? Where are you? And what is this that you want in life? Yes. Utari horo ako involve modu. Utari kurora ngania ati kana ngania succeed iria gaku. No dia uthikagereria muno turokana to wiguaga andu magiaria guku andu aingi ni maheni maragia ona ria maigua guku he kundu kuingi muno mahenditaga. Yes. They edit. Yes. Mundu ga kwirage ndambiririe na ikara rimwe raisi nini supply amune no ambao Kenya ndia makara daima thukuru ro ugu ri ngithii ugu na barari ndonire ruoya rwa nguku ruoya tu rukihe idea ati no ndeithie nguku na une ni supply ora munene wa incubators ya thigereria ngano ta icio maigire maheni ni aici amwe awo membitu inspiration ile cia biashara ri wetonya kuo mundu rege uiwa mundu ukamuria na riu no twende muno twerethere kuria wambiriirie ukaigwa iga ni ndai masukuru ro uguo ndarire thina muno ndorukiru kia mbere ndokire ngiandikwo haria Dandora ndandika guku ndarikura kwendia mai na ndandikwo kwendia mai in fact ndarihagwo ciringi 80 per day koguo ina manthe ungigitararia thiruke na ciari mbeca cigana no ndahotete kuya kanyumba haria Moremu Ngai akindeithia na hindi yo by the way nake Ngai agiuka niguo ndacukire kucemania na mutumia wakwa very lovely wife and very obedient na ndimwendete muno ngeite kenyira John hario riu menya riu kuma hau we yo ni kakara mundu ni katahema mai mahio ndio ekaini ono ngirwa ringi wega ni ari rithathi kono wao lino na goku era doleti maumete rori eni na ngimoragire mwanake hari araunda yes rori ekuete metu raunda ino raunda haha yes no ijamwira akoragwo hau haria Dandora anake magatonya no nyita magakora ikanga ki thutha wa rori yes makamuhura na taribo nginya agakua makambiriria kuruta ki metu riu ri mundu cie niambiria kwendia magendo ndetiguo niambiria kuonaga ciringi here and there niambiria ku establish haria acoka oka kumitambo ndu ndangikwira he mundu ndoragire rori iguru wathikiriria andu tacio urenda gutuika tao wenda gutuika mundu tocio atia muragani ati no ni inspiration na morora huko YouTube na kuria kungi muno mahojagwo muno ni bloggers ni mikora andu ala successful na matiaragia ona ndungimona ndungimona makihojo marahojwo no asa gutire ungimaruta kungimonera ku ungimaruta ha
tondu mundu cia busy mawira-ini make no mundu wakatahema ukigwa mundu abigate ndambiriye na mburi imwe ekaburi ndahetwo ni mami gicoka ngikendia wacoka igua ati ni sabura munene muno anga wa ndui reke kuga tagati-ini gwi kundu akoragwo atigite kuingi muno mundu akoragwo atigite kundu agerete njira iria twitaga ciari cia wenji no kuri atuikaniirie kuu ona ndui ndangikwira ndangiuga tarimu oko mundu tacio moragire mwanake hau ri erori iguru ri okoro ni atongire ri wenda unjira ati no ngambie kuhonjwa ngue na 1989 haria kiria ni hakohe na jamu muno haria rauda aguthinda ndora wangiruba ni ngwenda gukwira atiriri eka undu na ngai atuhere muno tondu maundu macio ni matwagitigire riu maundu macio ni twatigire au ndangiuga igo mundu uria ungi uyo turaguga aiyaga mathanduku ri ucio ni gakara ucio ni gakara nake Zimmerman anyua rio na igaga atiriri na mutigane na wira wakwa ola kana maeli aigaga atiriri haria mams na mutigane na wira wakwa yes mataya kazi yangu no ti handu ati arathia geka atiriri uthakaga na andu nikio no ako inspire ndacokire ngihonoka ngituika pasta wako inspire ke ngwire andu makona turugano turu muno tukore kukwendetwo ni kukuingi ni kukuingi na riu urenda utuike mundu ta ucio ugituika ati atake gutire you will never na kuri andu ingi muno makomo yo horo wa andu aya mundu ni gukira akoragwo akirite ukire mutungatiri mo imbere na guku na ikuru na ukakwambiria kanitha ndandora na mbiririe na mundu ariukitie yes mundu ucio kiraga akaiga ni ariukirio ni cacoka akorwo na atumia angi ta 20 maraiga mchungaji kama sio mchungaji ndugu yetu Gabriel angekuwa uhai tulienda kwa hospitali zote tukaambiwa mtoto wenu hayuko ameaga atumia ta 10 kana 20 me hau thutha makiriraga ni makiriraga makihoyaga muno manyitete ngacibungu ni ndu wa kugiria maithori na thino wacoga ra kuria kokaigua na tuana ikuru na wale to mundu okiria kimona kiuga we ayo muigatha mamuigatire ndakuruta wira uriirwo ndandora ndimeyaingirire ngari ciaku na mundu wako ni wenda kwaria ma uriirwo kanitha ucio ndandora ndiatonyire ngari ciaku athire ta we ngeturuta iro na tureire guku ucoke urenda gutuika ta ucio umuthikiririe utuike take atiri aku inspire akuna inspiration hapo atiri ndokire guku ngage hindi owe auma na andu na ku a brain washete amera twathie Nairobi guthukuma acoka akua Gabriel hau ate Gabriel ni akuite kamundu kakaga kauma nako nako na tondu agukuna ukiumete na ikuru na kuria thuraire na woga kanitha ndandora zile Sunday mosiriki wakora mundu lerwo ni akuite muturite murimite nake ukaiga gwatiriri agwitari na wakaitana hau hanyu uwe nginya nyina ithe uwe nginya cowe mwethwo nake na he brother yake mwalagira aka maita maingi gukua gwake nduri wa kuigua akaruga mati ozera kiarute uira athi haria mbere urenda kwaria aurirwo hina nguri na mateke aurirwo akimagario ni atubia acio aingirire ngari ile yari hau eno ni Kenya Kenya my brother agurire wetha indo urata mundu manebia ni etha indo kana mone ndago muthikiriria rugano wega ruthikagiririe wega aigua ati njoru ya kothi haha kiriti oguo ukaigua nie kenjuge turere tuna thina muingi ingera gutuika Man Saimo ukore athina nginya okue we ara utuika ta Man Saimo hau acheza sita
mwana kahewe hoge then we ngima yes koko tire ro hoge ginya abroad tondu horo wokite kwa nyumuranga ri ura wakurengera mwaki kenge-ini ri Nyeri wabombite kundu reta udika ni Ngeretha mundu wa mbere gwika giko kiu ri kana gwiko giko kiu etagwo Bobit. He was the first man. Yes. The wife was very angry with him. And she decided that it is time. Yes. To cut the long story short. Matamo mamoro. Pero ukiona ikora gwa John akiuga thiki ngima eni mwana aza ona ti hale hanyu tu aza is the whole world. Yes tondu wagira ni uraigwa kundu kuigi gutirathie wega we tondu riu na let me tell you gwire atiriri maundu ma mothe moka no ndu wakwa understandana tondu akwirire atiriri tari uriria wahikaga nyina hanga riri ni amenyaga ni uri wina njano hiare ni there. Yes akamenya ati wina turema hiare ni there no agacira ni gwika nja ni gucenjia nwanyita agurore miaka 10 akarigwa atiriri igana hikiire ngoma uyu no ngoma no atacenjagia igana hikiire ngoma Leko mana cenjagia kuma aguna agu yes nwanyita no uria oikaine ngoma uria Adamu amoyo uguo no guo we nawe omuwi he never change. Yes nwanyita na kere urakiroko nari mwega muno very perfect tumaundu turiekaga very good nwanyita. Yes nwanyita ngoro yakwa kanjira ndagacenjia nwanyita. Yes wacoka kaigua gatiriri utuko wainuka we wikanya muri arakuhambata moko akuhutithie riri thimu yaku tondu hinguragwo na ciaro karuka yacenjirie kayacenjirie na hingone tukimenya na augaga thimu yaku onengerere ri exactly ona ndingirora nu urahura exactly nwanyita. Yes eto maundu twa muthemba tondu maundu mangi andu mokaga guthomera mambiriria gwika atia guikarania mambia guikarania na mihinda riri ya mbere riri aigua mwige wa Njoroge akiuga ati cuma ni ithegethanaga riri gikaharukana ri cia thiko ici irathegethana igathegethana ikaiva mwaki itiraharukana Neda irathi ukaigua ahurwo kahiu ka ngoro yes tondu ni mwaki wikundu kuriku wikundu kugana tukaigua katati nduri kindu urarutirwo muhuko no akorwo tu akwireire kihingo-ini kihingo-ini utumanirwo ni mutumia aku gutumaniria akiria anake. Yes na hindi ukwaja kiria arakuria ri no mutumia take woete Tagia kauga nawe ndugutu wae mutumia take wajita akareka uitwo. Yes akavanga jama ndio areciria atiriri we arenda urwo wanyita kava njure niguo wanyita ni kava anjure no ucio matigo ikarania na gucoka guteithio ucio na gucoka kwaria no ucio wanyita akariganirwo atiriri towe worwo wanyita ciana ciaku ni ciorwo your brothers ni morwo your parents ni morwo hena andu aingi muno morwo nginya KRA ni orwo niwe igoti riri uramariha 17 ni orwo niwe tondu aria mendagia ku matire kuonaga nio arona we we mwenyewe ena jiona ye peke yake nwanyita na arauga atiriri ati o angikorwo ucio riu niwe menake nwanyita reke anjure getting me. Yes no akamba kuriganirwo atiriri njira cia kuraga nyau cia kuraga mbeari ikoragwo cie nyingi no ndi ndaigua mundu akirwa atiriri cina nyumba aza bora waigua aza atugathi ukera mundu atiriri ni kwa mambe iria ciekuo ni nyingi iraraga ikiria story ni nyingi nwanyita athi wethe mutungire ya betoro akwathi wethe mitungire ya betoro cine aza riu macio mo meciria maria matonyaga andu mariri mate nyumba yakwa ina mbea so the solution kumicina burn it down. Yes wanyita riu au niho thina ukoragwo
Toru kwaja mwabiria ambia keno ya mbere gurie miaka ya mbere ni miuru. Miaka ya mbere no rore by the way miaka ya mbere ni tiganta muthuto cinde gure 18 na miaka 61 ri. Aya ngito iguaga ri. Ni yale ni there. Miaka ino ya mbere. That is hau uguo. No hararehe kiria taharuki. Yes. Hau haha mbere. Miaka ino 5 ya mbere ya kiko. Ni rehaga ni koragwo ina ruo ruingi muno haha 10-15. A lot of pain. Tori gino wetereire mundu weke atia. Acenjie. No andu ni mekwenda mathomithio. Ogoro wetereire gathuri gaku gacenjie. Iyo kwa wetereire gacenjie. Na ne wona numuikarite miaka 7. Nei wabe umenya atiriri. There is a small demon in him. Yes. Na ni fataraga kutimwo in a different way. Tigo komekemea. Thioro wa gutinda ati mukigucania ciathire cia ikurukire na njira nene. Tondu gutiri undu tangietherwo kihonia. Ndagwirie gikwira atiriri ona andu kuranwo na kuranwo ri tondu ti andu othe makome compatible. Nimwone mucemanagia na mundu no kona mundu ni wa bata. No gakinya handu wambiririe kukuga ati ndi gutonya thimu-ini ciake wambiririe kurora. Mekwaragia nao. Wanyita? Yes. Mekwaragia. Aikorwo thimu ya muhunjia ni rahingwo no onaga gikira password ni getha hureri. Kana ona gikone handu ni arenda kurora kana kindu akuroraga hau nikuona ni amba gucora kana kuhihinya ona ndakionire hindi tuthiete handu ngiona ya mathia ina password mathia riko mathia ungi oh sister ni ma sister any sister ina password yes mundu ucio arekira password niki tondu thimu ni personal. It's personal. Yes, simple. It's personal. Yes. Thimu ni personal. Na thimu ni personal to an extent. Yes. Ati tari let me tell you one thing. Gwiri atiriri. Tari nyina abururi. No akinya handu ende kweganithia na nguo ciakwa cia thiine nekire na ume nacio. Ndiko tire mundu ramuona tondu ni ikuneketwo ni ingi. Yes. No anyita. Ni ikuneketwo ni ingi. No anyita. No thimu yakwa. Ndagikira ate ugate thimu yaku ni ngiuma na gate. Ni athomeya orito. How personal it is. Personal it is. Yes. No anyita. Ona kumeikia bagi ndangihota. Niguo. No anyita. Ndangihota kumeikia nginya bagi ati atweke ati ni athie nayo. That is how personal it is. Yes. Wanyita. Reure ni hakinya handu umwikaranitie wega ni wambia kunyithwo ni kaundu kau na ni mweranite kuma tene ona muturite muiguithanitie riu ukamenya hena problem na ningi hakinya handu ri thimu ya mundu araturaga ekite atia ehinguku no anyitha ni amekira riu password nginya ya head ile yake mwana gukia ritho ona ni kuri ngiri ya head riu atia head atia ukamehurithio iko kali kama fingerprint ndio wako fingerprint ne wrinkles fingerprint wrinkles ego na kwetiri hakinya riu hau ri ukamenya mugithi ni umete ki lerine na maundu mane kwirehe mereha na sometimes by the andu mamekana ni getha ma protect kiria mena ki sometimes ona ti ati mundu ati na thina asa ndai na thina ni guthoma ona insecurity yaku amenya riu ri tondu ni ndi mu biashara ri ndi mu biashara ndiraria na andu aingi ri na ndiraria horo wa indo ici na ici ri we tu wona thimu huyo ni nani mmeongea naye nani huyo alikuwa amekwambia nitakuja saa 4 wanyita na riu nuona riu tondu twa muthemba riu tocio ndambia niki gutonya thimu ni tondu ambagiria ukuria nucio akura darling ati ala ebu niambie nani umeongea naye kamera ni supplier mwingine hapo kuna vitu alikuwa ananiletea lakini venye mmeongea especially ya kumwambia tu akugoje sasa sinaona hiyo ni kama tu inaleta vitu zingine. Kwa nini anakugoja? Si mawakazi wako huko si atolee na hao. Sasa lakini unajua kuna vitu wakazi hawezi fanya, lazima niende ni confirm mimi mwenyewe. Leo tajira atiriri. Wewe thimu yaku ule. No inoketari na password. Nasa. Hwaini. Asa. Ego nukai nayo. Ogomekira no ya kirole. Ni. Ya kuhingura na kirole. No coke kire ge ari tho. Na ri. Ndege ya gwikira hash na tuthurungu ndu na tutu. Omekira ko. No coke ona no wikira ya voice. Ate ekehoro thimo kohoro kwenye ndega woe. Urapa guikara ndeka igire ukehingura we. Hingure we mwenyewe hingure. Ate ndekionania nginya kehoro ndekionania no urahura. Acha. Ndona nagio mehingite oguo. Tondu riri tondu ni mwakinya hau. Nginya urika kwate andu makinyire hau atia.
ando maginyire hau ate yes na tena thimo no atigaga nega kunori hau mwabanagereria ga wakoragwo wi sawa yes wanyita na mukarikanira ni wona twainuka ona ungikona kwaja ni warakwira ni kindu kia mbere by the darling kindu kia mbere ni is one thing by the way mimi kwetu by the way venye nimelelewa mimi budangu nimemuona tu akikula ile food imepikiwa na madhi amepikiwa na madhi so hiyo ni issue moja ambayo ningependa tu ion out hakulaji siwezi taka ukule chakula ya msichana wa kazi wewe arakwira oguo no alauga hakinya handu ukauga kwira ati ukurugetwo ngima kabisi ndio kuria ogaurira kase mwiranga ko hura ura kasem iraki boy kaikara riu kireza inya cio tuko yes cia kinya no igwa hara ru mwakinyania yes akwireta wega muno mugia mukiaria akwira kwa jona tigo ona angicererwo yona angicererwo yes ndukanaria irio ciake cia muiretu wa wira agetagira ukage katia akaruga tone igua gati ati ni magaruraga andu arenje tia muiretu wa ati ni magarurio ni magaruraga andu magakurugira wega fiu kina araruria gitunguru wega badala wewe this of man is the stomach romance of man is through the stomach man is through the stomach oya kira waka mutumia na wira jeri arugi uri ararugite hwai ndungimwira ni namba witagia kama ulira inikognito kama uri muthi araruga ki aro muthi ukoda gurugire ki kama uri nini mnapika leo manita agora ni matumbo na mucere na wakamwira ru kwaja ageria biu athondeke wega biu aruri ka vidividi ucoga kunyitwo ni mukaguo wi dirisa ili ukimwirorereja akihata kuuja aira ono nyitagirwo wakiro kioria ati aiko araruga uguo ri agituika mutumia anomaly scam kwenda aiko mundu agorita rukana irio cia muiritu wa wia aru arotonyaga kuria ati gukurugitwo ngima kabisi kana ni ukuria na akwirite ndukanagerie yes na kurita ndukanagerie riu ri okoro wakoro eno kiria ri muthuri ndio ngimwekire riko aza no kuria we umetie ukuria we umetie na ngoro-ini yaku ni uramenya na wale kabisi ukaigua kauria atiriri aruga ri na aruria gatunguru wega ri iko aruga cie na nyama na direka kuria tukabisi kwanja kabisi na ni aruga wega muno ukambia kuria atiri iko aruga cie na nyama wanyita yes o hau uri ukariu ningi na nyama ona uri kinya mbere uge aruge tukabisi ona uri kinya mbere ukore arugite by the way bondu ni ukuigua no igua wala kwanunga ni ukuigua igua wala kwanunga yes umurie etagwa atia anti ndio ngiro ri etagwo oiwa ciana ingĩ mwita auntie no ngomole auntie kwani leo umepika nini nilikuwa nimepika tu cabbage na ugali situweke kanyama hakuna nyama bas ngale na modo wa nduthi pera modo wa nduthi wa domu we hau gireire we hau mukoragwo ende ha taigira bobo kiria hau ugu ha masha tonya hau umwire agutinangirie kanyama kiro na gakiro kangi by the way means kogo cioke kiro giri murie nibasi kana ndimutumira direct na uhetiru ndo ikarita hau urona mutumia ndani arakinya urona gatuni kala getagwo squid ya gadoi Squidward akagaita kwa gato kanyamukau oiroreira hau mwe hau ogwa na cia mutumia ati mukinyu ndo agithire githomo ina ndare aro nikuma na mahoya jumuiya yes ndo ena mwe na mwili anti mararuga nyama ya kabisi
Agikuonirie riu no uri. Yes. Agikuonirie no uri. Baga ngero kanyama by the way. Mutumia agiuka. Akora kwaja wewe hunire tene. Niureire. Ona thani yakwe kwa utike ona kigitigarite. Akagwera ureire tene. Na indo cia ikio cinkine na cia thambio. Akuria ka ni uraria ukamwira aca. Ndiraria. Ndukimwira ni ureire icio. Aca. Ndukimwira ningi. We ukanyitirwo ndirica-ini we muico. Na mwire ndo nake ni apiririe kuona muthako waku. Atakiri mukiru. Ndwe na umite muthito wa Kongo. Ndwari amberia gwikira miniskirt agithura ngura na kihataja. Umite Kongo. Ino zoga nguru makuate ndwe ndi wa zero grazing. Dena ga umke. Dale yawe mate. Iyo mugithi korana na kule amire mari. Pero ko ino kara ino ka. Mapake ina konyone ka wetana mundu waku. Ko ino kara ino ka. Kagwire. Aino katene. Tondu riu ri mukambiriria ngurutano. Na no we raithi guthi. Yes. Na no mwana tahi. No koragwo ya easy. Tondu riu we no ame ndungikira mutumia akure ri. Ciana hau ri. Na mwana ciana igire hau uguo na tinene ri. Alafu ndona iwa na kura Kilifi. Mundurume oranegenaga. Kunagena alikire muiretu wa wira agicoka muiretu ucio aira ngana no mwega na makiambia uikarania mutumia akimenya anyita mutumia amenya ona ndegwitua ni amenya macokire ma mutumia ucio magithondeka ndugu na iria cietagwo cia huro mwana muita mutumia na muiretu wa wira yes mundurume arateo ala maikania lele no yingima mwana kai tikwara nasa tikwara by the way ikugo mundu ni amenyerere na menya haria kigite maguru make tondu haria nginyite no hagohe hatenderu kana hakorwo ni itomboya you might end up sinking yes slowly by slowly end up sinking and you are easier ogirora to live to go yes very easy any todo arume tarega na wiguaga ati oneka ohereirwo ihiga kuguru rui neko heto ihiga kuguru aikyo kida ruma kana yara ni gacoka mathiko-ini maku utumia waku agoka na gakovia kena nginya munyuge na macicio mairo gakovia kairo kena munyuge wa pikoko kamunyuge gatune kirite hau uguo na macicio maigana maria majini Claude Van Damme yes manene oguo inyo mutiramuona utirona maitho make no maitho inyo muririte guku your sister arasimairo na maitho Bwana gagithia aikarite haria thutha wa ithanduku kiziki imetoka githuke ni kehera ha ura maiga ati wakabura ni okiaine riu arehera uguo na ngoro tuana gigithunduka waraiga na ngoro indi waria mupe araiga mwiri soketi teri soketi agwa mugu tuke mugu kwa hinguka riu maundu ni chwa akuria wiri agira kanyamu gaku muthuri hatima ya ngundumi wega asa we thondeka ndugu na mbia murata wa mundurume ni pesa ono cio wigwo kuigite nyumba ri ka kugerengero yes the vice versa by the way miana eri ndiko ici ni ukamenya haria mwakinyania na mundu waku ugekira cap na limit kamenya hau ni ndingikira nake akamenya hau ani ndingikira hau ate kwiragwo ati agekire agaciathire agaciaikurukire agaki acoka ikara hu kamwira ati ningwenda tumaundu ngwenda atwari aya ndira wambuye mundu cokete kwaria nake 6 in the morning at 6 no aritie thiko igiri 6 in the morning na muthenya ngida ukoria thaa kenda cio tuku ndaigoria ritho gu ndona thimu yaku ni njakanu no akorwo hindara ri gukuma no wanga ma social media ni ugukua tu ukwekigo thimo waigoria ritho gu ona thimu yake ni njakanu ri wetu andu nona no hinge ritho na wire Ngai atiriri rehe toro toro ngome pio irehe ura wareheire Adamu ukimuruta ruvaru na kungihoteka nduta rungi mwathani ruru ndirona thari rwakwa
Ndukamenye ndukarekezie igutania. Ogene kwambia kule confusion yao. Aza. Tegongera utiko murage nani una chat na nani? Ulikuwa unaongea na nani? Nani una chat na yeye? Nimeona simu yako ilikuwa nini? Imewaka. Si imewaka? Kwani imewaka ndio ulikuwa unaangalia nini? Ulikuwa unaangalia ulikuwa huko WhatsApp. Yeah. Fungua huyo mnaongea na yeye usiku ni nani? Nataka kujua. Athuria leo gina leo. Athuria leo gina maigara na guku kundu kwega ri. Oce ni ona makoma bedroom ingi. Anataka odongiona thimu ya kala. Dagiona. Akoma bedroom. Nyumba ina bedroom. Arwa bedroom separate. Kwe herania na mathina ma stroke. Yes. Na BP, high blood pressure, mathina ma cardiac. Kwe herania namo. Ciuria gucokagia ciuria itari na njira. Ni. Na mutumia agwe na miaka 54 no tuko no aracha atitha kenda cio tuko ugukua we. Arenda uthie. Etha bedroom ingi. Na werekeire semelta. La bedroom. La bedroom ingi. We ikare ugethaga mbia. Mbeca we. Tua mbeca murata waku. Yes. No ciethe ina genuine way. Uciethe njina njira iria itagwo ya haki na kihoto. Ciethe na ni iguka. Yes. Na ni igukwenda. No atuika ati uikara hau. No igwa njire me thiu reuga. Ciuria iria ugukora gwa kata. No cio ugukora kwa Mansaimo. Athi undu ungi. Na no cio ugukora gwa Gathuba. Uma kuna mwaririe nau. Ndio kurega utengoyaga thimu. Wagire ko ya thimu na ndo namba ko uri ikarire muroge ka cokia miss. Ti no ikarire. Akwiraga atiriri. Nguhurire thaa 3 na 14. Rora. Ni weno. Ni weno. Uri thaa na 14. Yo ne nguhurire. Wajokeria thimu thaa 5 na 12. Tondu nyuma mucemanio na ndirakwende ndirathi mathaa meri mucemanio kayo tukoragwo tutuite atia we are not important koni ciana koni mwana uma murwaru ri kana nyumba ekuheaga ri ungimenyire naki ukentertain arataku ni important gutukira micemanio bas agapanda we ugacoka ukamenya ndiru iria ukuhuraga mucemanio-ini icio ciaga kuingirana na maundu mothe uka onotha mwagirire muikare wega okoro mukomaga iguru kaharuruka gukora ekirite gauni riu ndugukoma tondu worio kiuria nduragio kiuria mucio kiuria ni mundu ndirenda gwita ciana ciothe ciukire uciere wendo na kuria ciuria ne ngatho na kuria kiuria Suma ni ciana igire guthenya na ikaharukana suma gathande riu Mugaini azoke riko. Hawa ile aga suma ile gadara riri gikaruka nari. Niciregete. Au gere wira umathande. Ondo niguo. Waikoro kathi ati gwetha kindu gitagwo peace of mind. Yes. Arukania nawe. Hindu ena gauni. Na azoka kwa yake mustoking niguo heta naguo kiria. Njuire. Aruketie njuire yake mustoking ni thiini. Koguo ucuhete na maguru macuhete na guku thutha. Muroroka rigu atiriri. Who is her? Wadroria who is she? Who is her? Yes. Kuriguo no ucio. Titore wa muona. Anema, ukona ni madoro wa muona. Riu akiambia riu gugithaithana. Wastesi goja tu kwanza. Tusipige hiyo kelele ya namna hiyo. Na naona ni kuginya na ni basi maraigwa ukihura kunegena ati dokinegena. I was in a meeting. Haya gugunegera thimo ya kata. Umurie. Ukabia aratasi no igora urajira aratasi aku ukabia ko involve wadu. Nani ajugaga ni ndukana ni involve. Hakwa ni ndese mono ko tuma nawe. Tokana kwete ni tuma nawe ni. Ni ndiko kwetaga. Tatu watatu